mu gihe cy'iminota 30 gusa miliyoni 3 zawe wamaje kuzikacira. Ubwo bivuze ko nkoze isaba miliyoni 6 cyane rwose. Bitese Ibiki? isi kumbwira nabi. Uragira ngo nkubwire neza bigende bitese? Aha, ndumva wisize insenda. Reba neza n'umunyu nawisize. Ese cyo ufite ikihe kibazo? Ko tugihuje surambazi. Jewe se shaka ko mfite ikibazo kihariye. Noneho njyewe ni rusange. Wasanga ubwenge bwawe bwaratinze kuza nk'imvura yo muki. Amayi nk'agahanga umwana wabere kimasi. Cyo iyo ni inzara gusa. Wapi no guhaga cyane. Uhaga ibyukuye ko nkuzi mwana wa mama. Ariko nimukigira abashakashatsi. Uri umuye kaminuza sera. Shawe bitewe n'ukuntu nkuzi. Na mirongo y'ibishyimbi iwawe. Urabizi neza cyane. Ubwo se byaba byavuye he? Aho mbikura urahazi se? Wapi? Aho mbihinga urahazi se? Wapi? Aho mbigurira urahazi se? Wapi? Aho mbirira urahazi se? Wapi? None se ushingiye ku kinyita umukene? Impamvu ya mbere nuko ugenda washize amabuye mu mufuka ngo umuyaga utaguhitana. Uko byagenda kose sindi nkaho ugenda wihometse ku bikuta wagira ngo ni televiziyo zo mu kabari. Kabara amazi wagishonje. Komeza ukiti gishonje kandi mu kanya kigiye kukurangira akazi. Ntako nyeneye. Nakukeneye? Ndagakeneye cyane. Uri mu rugo se? Uri kumbona iwanyu se? Wapi? Sawa rero wimbaza ubusa. Ako kazi shesha ngo bimeze gute? Akazi ukuntu gateye rero. Banza umbwira umushahara. Ni miliyoni 3. Niba nibeshye ariko zirashushanyije. Wapi niza nyazo bro? Ni amaganda ariko. Wapi niza amahindi? Kubise mu Rwanda dukoresha iki? Amanyarwanda. Sawa rero. Gakorwa igihe kingana gute se? Kubera ne n'umunsi, n'ukwezi, n'umwaka bahemba ryari? Ahembera umunsi. Ayo yose se? Cyane rwose. Mu gihe cy'iminota 30 gusa miliyoni 3 zawe wamaje kuzikacira. Ubwo bivuze ko nkoze isaba miliyoni 6. Cyane rwose. Isaha miliyoni 3 zawe waba wazikaciye. Gusa ariko sinzi nimba iyo saha ikisi. Nacyo. Tujye mu kazi rero. Ese uraba utarumva n'akazi ariko ngo tugende? Nandaga muntu basaba se. Wapi tu? Umuntu wese arahemerewe. Noneho mamagare na mama nawe azayakorera. Cyane rwose uko ubishaka. Nakari umuntu akawe gatoya nushaka ugenda ukazana. Hoya sha, reka mbanze nkorere make numva ukuntu Imana ikora. Nzabamubwira ubutaha. Ubu se twagenda sera? Cyane rwose tugende. Ndumva nta kintu dusigaje. Nahanga se. Aho ngaho rero. Ngende se. Oya weburetse mbere yo kugenda banza umbwire. Ahubwo wewe ukeneye amafaranga cyane ku buryo naza hari ikintu uri buyamarisha kigaragara. Cyangwa nkureke ngusubizeyo. Umuntu yabura icyo amarisha amafaranga. Ubwo ngo muri make cyaba cyose ushaka kuyakorera. Tayari rwose. Ni kweri? Ni kweri. Sawa nawe uraje yabone. Amafaranga yo mu Kigali kuyabona ni ibibazo. Nta iwacu nta mugeze yiyahure. Wanyu bariyahuye se. Ninjira. Bande yitwa ndi ushobora kutwibutsaho gatoya cyane cyane. Hari abakora ibiki? Injira ariko babaga inyama. Babaga inyama wose uri inka wenjira. Nose ko mbona biteye ubwo. Injira nakura makuda apfa wana genda. None se injira ariko banza wumve. Numva igiswana amatwi yagiye. Ndagaruka ndi muzima. Iki? Ndagaruka ndi muzima. Uri yasubonye atagarutse ari muzima nawe uragaruka ari muzima. Ibyango ushobora no kumva. Babureka nikure mu bwoba ariko. Ubwoba se bukurimo ko ntabwo ndi kubona. Genda. Kutangiye kurira gahanga ako kantu ni kabi. Kutangiye kurira. Inka data turashize none. Ajya gupfa mbabona kare. Babureka. Muganga. Sasa rero wawe yapfuye. Ubu se koko yapfa nta n'urwibutsa nsigiye. Shaka urere rwibutso. Urwibutso
basi mu mirangofero niyo mama we yamuboheye. ese ari ingofero n'amafaranga yaraje gukorera ushaka ko nguye iki? Ingofero n'amafaranga. Amafaranga n'ubundi wapfuye nagagaruka. Oya. Ingofero nyitware nk'urwibutso. Reka nze ndoza. Arya wambwiye ko ushaka? Nakubwiye ko nshaka umugore kuko ndi ingaragu. Nshaka siki, nshaka ingofero ya murumuna wanjye. Gagabanya amarere ndaje nkizanye. Dore ingaruka z'amafaranga koko. Gusa uzabwira ngo ikinyoko.